Lengaki Ministry of Home Affairs MHA na Manipur ki kuki jola haubasinga ngasi koi ni dali the warishana kre haibo paung khatang yauri koi oza warishana ba aduda kari puthok tuna khana khibage haibagi official report ti fangdrabasu kuki jola haubasingna hauji chatna dana leiribasu agreement asi nauna chatna hannaba silamba yai haina yauri oza mamang da koi inkum jalising ani gani pan gi sida yana kraba matungda mu koi gi 2023 gi me gi irang sidagi su extension chatna dabi da lak pani oza warishana basida kamaini yengba su extension jide ma'am na pamna drabani chatna base ado ojagi wafam kari thambinen wafam se warishana bai matang se ngarang warishana base prime minister lakwa yam nakna mari leinarangane PM lakwa da yet kanu khot kanu noi gi jaga da hayu wari buko adu ma leirangane ada sagi sugi extension je moina de dum pamni sugi cadre singna di pamni adu masigi oiba concise report ama state government so in tharangani report tharaktana ada ta wari sana ga ta sign to ga bilateral agreement to di to roi maram di madu manipuri interest level poneba manipur praja je different section of praja ai tare ko khoi maitai gi wa khatana te naga gi wa khatana te every indigenous even thadau bawda thadau wai lejani na khanjari ba kangbu si bawda hoi macha aimol gumba kai gumba singna chothe aimol kharam sina moina wangang ba mi community yam tamne ngang ngam da toini thado oi de masing do yam ni na do social status economic status to moi so dum ling na lai na wangang thore jine ba ko da masai ge masida akhoi na yeng do se ai personal opinion da yeng do se prime minister lak pai wari so in sanarang mane prime minister lak wan da irang am da thola kanu even kangpok pi lambi si chat pa yana ba wari bok sanarang do male ai expectation da next hoji nagana blockade ama mu kaure edna ko sigi blockade sisu adum negotiate tawga prime minister la to ne mediate tawgidra en kalle ko kitang chondo ko to ga na ha be noi tawge khala su ga na ko aduga government of India se manipur gi irang se pura lotion bada sincere oi wa khra wale ado sincere oi wat se la lo budi lotion ni moi se ko la lo budi table da pro ni adugo irang di loi bagi sincerity se khra wale ai tai ada akhoi gi hajiki kano se sugi agreement se renew to ba natra to to ba se to dringai da akoina pami sina suda leiba mi sing sigi ngasai PUC gi kano do magi draft to the high do sugi role ka leite ga hei do adu me yam challenging oi pon ngata ne da se akoina gi hosiki sugi kangbu siga government of India ga wari sana ba sida ngasai gi akoida main oina problem oi se moi gi kemung do onjing ni mata mo wari sana re adu moi gi jaga leiba akoina koi jaga leiba akoi wakhandadi game se ke do gi moi jaga da su leide no akoi jaga da su leide no any armed group ki game je ngasai gi under surveillance level to eva adu na to de moina secondary government ama chalai re underground ai je game na te second government eva second government ama ta chalai re eva government inside the government ai tai moi jaga da moina government oiba house tax local pi adigi construction mayam du dagi tax local pi percentage local pi adi business entities mayam de pesa local pi sugum se tawre eva government of India gi negotiation ji am kum nei ek do je ngasai gi su agreement de leba group sing je madu either jailong bo obi naga bo obi mitai bo obi anybody se surveillance manung de legedam ne moi oiba to an ba kem ama pi raga thamba hai se masi kano ne ba praja masen khana ba machak ama oi hai tare ko aduna sugi matang se di comment se record to ulak tra di yam piningai di leite to bu su extend to hai bu madi soidana hairam gani government of India na by chance madu extend to ge khallaga di madu government da state government inform to kadam ni aduga particularly interested parties sing da inform to ba su sange aduga negotiate to dingai da irang si namthasi irang solution se hai tar gadi sugi kambuna support to political party ma'am hai tare ko political party me am se moina back to ba political party amadi politicians sing sida makoina tawriba gun gi barrel gi through the to ba pressure si moi handopum jangi moina handon mangam government of India na handon mangam dragadi somna ganda mamang da koi kyara gore amisana charalo ha so moina yada ba paulela na wa ma haiba nemza gib gen hoina mo ama haiba kyare na mo haiba si je one voice ta poragna bhona da Masagi government of India gi negotiation jam crucial oiba yamna maru oiba negotiation amani aduna masi negotiator du gi haiba haisingba amadi negotiator du na Manipur se intact oine le haningba India gi center gi policy da Manipur gi irang se loisana bohona bada kari role Manipur se karai de place tawningi gai do adugumba international map ta Manipur se kai de place tawningi moi gi kaladan project ki kari gi mayam na ainari buse sina sideline ore kanda miyam se punna le lagana ina kana gadra hena separatist oiba idea thola kadra
हदक सून का गांगे इदुदी सेपरेट हानदी अखोय कनोने टीसी ओरमनी टीसी आदि टेरिटोरियल काउंसिल जी अखोय ये एजेंडा ओरमनी होजिकती सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन ओरे गायना सालेन ओकिमना हारि मैम से मसिगी पोचे मणिपुर कायदना होनाबदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वारी सानाबनेना मोइना कदाइबो लिबरेज पी कदाइबो लिबर्टी पी ngang अदई कदाइबो थबक तौद लिबर्टी पी गाइस मसे अखोइना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा येंगदोइने होजिकि अखोइना सु ग्रुप ता येंगरोयबा सु ग्रुप का लांथेंगनाबै वादी मिसम प्रजाना अदुम काय काय देनो खुलाई पुथोक्तना खोतना खाइब्रा खोत्रा तौजितना तौ थेंगरिदना को अदुना तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मणिपुर से पीस पोरकपदा करी रोल लौरिगे हाबजे सिसु येंगदोइनेबा सेम केस पीएम लापदासो बसी क्वेश्चनेबल ओयबा अदुना प्राइम मिनिस्टर लापदा डिफरेंट सीएसओ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ना कनो से अखोइगी कहनी को मचिन मक्ता मांगा मांगा गांगदा दतासो मेमोरेंडम खरदी सोइदना पीगिनेबा अदुगी मेमोरेंडम मैम दुगी आंसर सिंग दो पीएम ऑफिस ना पिरक तब यारोइदना मसाला आमनिना को नमसल तम यारोइदो पोनेबा अदुना यामना लुबा ट्रिकी पोजीशन ने अखोइ होजिकी सुगी एग्रीमेंट सी मोइना सांगदोनिंगनी तौगिमसुं अखोइना सु एग्रीमेंट दा के यावरी तो खंगदना कमेंट पुंबी पीबसे मसिजु लानगनी खल्ले अदुगा मेन अखोइना पामबदी एग्रीमेंट सांगदोनदबा अदुगा मोइना पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर मा सागलेइसे कुकी गी मिंगदा होमलैंड डिमांड अदगी ngसाइगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड मा सागलेइसे मसी कमाइन तौरगा हंदोगनी करी नेगोशिएशन तौरगा कदाइ वाइदा लोइसनगदगे हैव पोतो मदुसु ngarang gi discussion da soidana khanarangdra haibse sumain thamjai hoi thakachiri roja